Haya, thank you muno mwiroreri wa Kuroria TV gakunyitogeni muthenya wa umuthi na muthenya umuthi it's a very different Monday thini wa music industry ya guko bururi-ini na ni kumana hihi na kihunjio kia muthenya wa ira kia mundu gwitwo Reverend Ben na akihunjia muthenya wa ira hihi we arageragia gukinyia ndumiriri kana arakinyagiria arumiriri kana amemba ake ndumiriri kana ni arageria gutaura wega niguo makorwo hihi makimenya no hihi ndaragiciragia ati gukorwo hihi aikihunjia miario iyo ahota gukorwo hihi ayukirirwo ni aini matiganite guko bururi-ini makiria aria mainaga nyimbo cia kugoca Mwathani. Muthenya wa umuthi mundu gwitwo muigai wa njoroge ni akorwo hihi akimukirira na akimucokeria na agigucokia thutha hanini mundu gwitwo Reverend Ben kana Pastor Ben otoleo kimwitaga kana angi makimwe muthe wa Nairobi kana angi makimwe guka wa Nairobi muthenya wa ira akihunjia ni araugire ati kuri aini aria mainaga nyimbo cia kugoca Mwathani na ni mikoraga makiina hihi irafu-ini na arakiheana example ya kirafu gigwitwo kia OJ arakiheana example ni ukora muini akiina kirafu-ini no arakiugaga ati amwe a aini acio makiina irafu-ini yani akugoca Mwathani thutha ucio makoraga nikio arakiona njata ciao cikigwa angi maikiuga hihi ni gukora hihi kana ngumo githie thi gukiringana na Reverend Ben na nerakimuragia kana nerakiuragia aini metikire gukorwo hihi kana metikire guthomana ciana cia Israeli hihi ugigithi video ni ngwikirite hau ni ukorwo githikiriria miario ino na kumana na uguo ri mundu gwitwo muigai wa njoroge ni akorwo akimucokeria umuthi kiroko na ngwiciria agiukira na maruru maingi makiria na akendika na akiuga atiriri irai ikengei enge kahora acio tuinagira utuku no mamorokagira rucini akamabora kahora uhingane muru kuri urogi ni woka muno murevi witu uguo iyo niyo ima miario kana miandiko ya mundu gwitwo muigai wa njoroge na hare mwena wa comment section niho maundu makinyitite thinga angi makiuria niki kurathie guku na ngi wakiandika haria niguo sisi wote watatu ni walevi I mean you muthuri ay dikiwe mwiroreri wa Kuroria TV maoni maku ni mariku kumana na direct ino iria ikinyitite thinga thiini wa online muthenya wa umuthi gatagati ka mundu gwitu muigai wa njoroge na Reverend Ben no twandikira hamwe na comment section gitwire we maoni maku ni mariku kumana hihi na direct ino na tuko tuyethana na andu maigana na matira tiri hihi ni wega muini wa gospel gukorwo akiina kirafu kana hihi kana muini uria winaga nyimbo cia kugoca Mwathani ni wega gukorwo akiina kirafu na ni ngurite kiuria kiu hare mwena wa Facebook na ndoria kiuria kiu ri ni ndakiona kuri andu matiganite makorwo magicokia haha uguo namwe yao marakiuga atiriri angi makauga maine angi makauga matikaine kuri angi makiuga ati maine no matikaigire thiini wa kirafu kuri angi wauga atiriri wasikuje kutuchanganya ati sababu ni gospel artist wameokoka. Hakuna mtu ameokoka atawezana na matusi ya walevi. Angi akiuga ni hao angi akiuga leke maine kuri mundu akwenda kwenda na haria mundu aronera mutu angi makiuga hihi angi makinaga hihi gugietha mutu ndikio mawoni maku ni mariku mwiroreri wa Kuroria TV tikira gutwandikira hamwe na comment section but in the meantime subscribe na share video citu ni njitagwo Jojo wa Kamau. Bye bye.